yen ankasa ena sisi samapo menteme ho ase wo de beda som paase panipa na ya pa ne poma sibre na ya de amaw kama yen ni konton krowi a ya da mansa komu amansa buafo som paase panipa yaba na yaba so a yaba no vim pa kese na eyo bra yokon na wo bra yokon no medical ka cho se e wo som paase panipa no emu na eye dawuku adabia enna ye de sa adwumadie we ede ebrewo enne ye ne na jaki enna ebetwetwe nkomo eye obrayokun dwumadie no so anya asem ketwa ka kire obi no obi so enka kire obi se so passe panipa no de asantemaje atum no enne yaba na vimo ekura ye ne no anu ode papa dwumadie obeto omna samanka sa enna the nation sanka of Alumba obatene ka ewo dwumadie we so anya asem ketwa kra ye ko akoyanim yanim ten enna ye ko na ten na ye kro no ye hwe se ha enna abetem paninsem aha enna abetem komode aha na futu semu a emu ohwam na ye de tetra brabo ye tumi ede brew ewo dwumadie we eso kama producers awadawruma yenya bi ede ebesom wo eye kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so hwa enna ye begina kokosachi Fletcher omoba adwuma ema asempenipa dwumadie no so na wukọ master control room waso so a Kevin Oyata wone Azuka ene kwoba Jesse Semprimu Bema say wa free transfer enkan asa abakuma se na kwoba Jesse no asa koda we yasem woni hu na ekwoba de meka ne shoe ba ko bi black no danese no okoye wasade shoe na free kraba na ne she siru nyina na ekwoba kwoba Jesse Semprimu na da roman na say social media applications no Facebook, YouTube and Twitter na ene nam so kama okiti kriki akoko nguya ye ngoro ne pabu debi kofro bofo mpa bema asuketu am yi pabre na ase abojifo so ne tinfo so minifuntum pa katachie no srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa ne yakosa me na meti atwam nam de asempanipa ekobose asase so kan sampian wose kampian ye ko akoyanim yanim ten de neju sanke bibia bokode ya radia ya de wankuye ame hu han foforo ye kase nshane ani di enka ne di na fe so siya koles adane de nyina ye wi dwumadi om frɛ ba so ya sire twedi ampo nshira de ama om se dane de nyina om ne ye diduma no ma ne ye fe ye transi se ya na ya seda no a se me ma me ani ta hotel ye no nipa ko ja no ma ne ye fe okay ye kama pa ndi wo se me transi bia week we mu de me no ma se ma no ma hye no me okay MPs ne ministers ahemfo akase ndi ma ani ta se awrade nhyira obi ana onye obi akase ya ye transi se ya na ye futu sem na ye hwe ni mu ne obraye okon so dwumadi no na obi obeka na kwesem a kire wa ha ne de ye beje mu ntem na all the time no aye ne ntem no wi aye timi de bi atoso amane ma akotote de amaye okay ya fa nhyira kase enkoma Asante Mawura otumfo papa wo kasaye na ne kasa o kasa nyina se adaduanan hwo kochi ahene da asibre sebunsu wisi ahene Asante Mampo hene wo fura ne ntuma ne tintimu nananom atrankonya nhwe se nhyehyeye a omode beye na wotwe dadi no ene ayi ni nyina adaduanan ne entie bi ne namashum se first week of June na okochi ahene da sibre sebunsu na yiyo no we doti yi kase pa Asanteman enya orofo ene ye ne na jaki na dodo no a ena ababa wei omate ne nwom na ne nwom no etu awosen isanse ye sister eno no meka se ye sister na eye JY Abrampa ni nwa ba prekope enye nchen kura na me ametena so amechei na ye menwanwa se wunime ena yo bra yo kon ye ne na jaki ena ebetwetwe san komoyi na jaki wo fiti ya no be na jaki ofiti ya na Ghana manyina hu no ana na oso de danya ne ya ene wiase manyina ete ne kan ene obe content tan fidie so no na owo ho ana
enam dua bi so ena ahoma ohunu soro hwan ne nam ne so ene ye ne na Jackie ebetwetwe nkomo de donhwere baako ewo dwumadi bi so obra yoko yekotie nwom no emra sisi ha Nana Penny, and I'm a brother was a CCO. eye dawu kwada bia ye ne na Jackie we musician gospel musician na Jackie wabegidin free say say duru ba bi na bre wo ho ase a wa America no ye wa na utu kropo twedi ampon ene tu anamon edema wo na Jackie ewufia na Jackie memo akwa aba Bacho na na mejosu oba pa bibia boko de adum yankopon ada ho aye fedodo ho aye fe baby abeku bia so nu ai minimi ra baby abeku bia nu kru ne nam eye kama ya komo no ye mane nwa pi na omafo ate wonka na obra yo kudwumadi no ye musa ye ho se ye wo na utosie so a oye tenten ana se akwansidie bi bebai ena utumi pagya wo ho a wabeduru de wadrui meta kan wafidie we so say in every genuine success in life no there is a setback akwansidie beba en ho komo na ye baba bedie no na Jackie wo ne hwan na mpacho me daase pacho edin kan mechia wo ne wapamfo no mpanimfo ene sompa FM ne sompa TV etifo ne ahwefo nyina me pacho na Jackie median kasa me na ne meja edito me eye na na adoma mu akonchaklen no okay bachai na ase edin no wa mame bo sisu biem nana adoma amu akonchaklen no okay bachai ena na me ame pese me ntwanitia okay ena me yi en free na nemu free adoma free amu akona me ye no na okay bachai na Jacqueline no me twa so na me ye ni Jackie me pacho me ya santi ni me free offense so chichere okay me pacho me ya baba wa nyankopon adaro ma me tu nyame ho dwom ena nkakra nyankopon so ahohwa ya ode ya bedu de ye ya wo na Jackie wo fa he bacho ye wo me offense so chichere hwa metina ho di mfie nkono 9 years
ɛna me free ho ba Kumasi pachan Obeduru Kumasi no wankasa na odo ho baaye ana wona ne wagya na do baaye na hwanpo ena wotena ne nkyɛn wanyina bedu sabri bacho me dase me bacho me wo me krom na me papa ene me maame edi nkomo se omo me free ekra na se na me metena me maame nkyɛn bacho na me maame wo tafo Methodist asori dan na chi ho no ma ena me betena ne nkyɛn inti me baaye no me fan se me ko school or Nicole preparatory then time na overseas ahaya okay bacho inti me maame nkyɛn na me betena aye edi ko school kakra kosi se me do SHS2 a me jai school na ko SS no way bacho me ko new Abrema for senior high school okay e wo new Abrema me bacho inti me do form 2 no na me school fees sem ho ayedin oh inti bacho ho na me jai school a me bae me kopa adwuma wo edum maame bi nkyɛn senka then time no so buso me bi obetu ameka 1.2 which is 120 na chere se na wonnimade na nso so no school fees sem me pachan ena ma ujai school from 2 ha wo kakra ujai school no pachan ha me pa me sun pa enso me hu se me yehwea na enyeye esan se na ye nkwala nsia then time na ye 5 me maame or a single parent inti me so na me ye penny enkwala for di machi emuntafo ene ade nti se me maame ne kona emba na wo se tena na me tena na me hwede nya me de me beko na chere se ye de sika ni nyina kotua school fees no mu di akire no onumpo nya nkotua de net ye no na onya inti na wo se me teme ho ase na me betena fie na ukọ adumi ka se okopa adwuma no so we bacha me jai school ba me ka se me kopa adwuma na maame no ene me din komo se oni ni kunu ko China ne ko fa ne ma kwala fo mu ja o mu nko a ofie inti ya membra ne nchen woni fie na ka me no o mu free home bra store se de be o mu tu kwan a me hwe nkwala na mo mu na me nim se o pe made ankasa ne ne natena eno no ne me ka no sa kwan no so na me nso me se adwuma na me koye intimate ase me kotena ne nchen wie na me hu se me costo se me ye de yo na aketua bi anim na me kotena ti se maid na masom oni ni kuno ne nema na emu ya den fikasie mutena omo ya adefo omo asi dan form ne suro mfansa abrosan ye to aso baako rooms bebre obi ane ne dan ne ade mu asiesie then time na me wo I think say 17 as 18 emu asiesie obehoro car obetwitwi fie ho oba besie yi pachan apoto bi bra ba fie na e wo se ebi kwanke enta aduro bi ma na fa gugu so no me describing brush be horo ni nyina e form kese enye ne na ata osaye kama aye common metwi misi nipa dodo ne niema ahomache asem na me kan yo na anopa 722 no e wo sem sanye o mo costo na ma mema pon 3 pm me fi wa 3 ana makofi na esa makoto amade eso ade atwen na na kra ho ye den nti me de na me sika nti minim se boso me beso amakakra ba ti na me mia mani se be ebeba nisa ba me twen boso me ba ko boso me mienu me market ya amba na me nya akukudro call me maame no ne papa na ameti o mo nchen na me se me pay ba cho me maame ni bi na no ka che me se me didi kwa meti dan mu kwa nti aketua bi anim enti me amani na me nim se me kwa me nchi ni bi enti no nkakra but me try some months one Saturday bi asem we da bi amekana edbesine na emom so animonyam enka nyankopon amen one Saturday bi me sorry ahomache me ya de fiti ahomache no sa ye breakfast ema omunyina didi men didi because enye se obi na ama meduane ni bi me didi a mani be hamade ye ne mentimi ntimi ye made ye nyina wie kosi mfanse be 4-5 na me ye patran
me ye me nkwan na me no afufu e na me maame ne be kan na me ame wo ye pacho otwitwae no na komo dem me ho ye me basabasa na me expect senka me be frame me se me fa me aduane me twen ya amfrɛ me enti esu wagina so awo no pachan wa ma bi ani pacho debi na de na abedie pacho sumba e na me kobo ni punu no se ni refi me ei enti sa da no na me ka kire me ho se debi ehe ya me ti Jackie me nyamfa so bi en free so obra yokun enti obra de yokun nana me nyamfa so bi en free so enti o se me mpie da bi wo so otwitwa afufuo no ni refi ni yire fiu pachan na yire mfi so wo fro se begina so wo debi ni remfi se me na me no aye watwitwa ma ne ma na di eni ne kunu ne ono ankasa even ne nkra my kra no ofidi omo but ni refi me oh because asa woman nche won kwanta kase enti sa Saturday no na me tu me ho for cement na ho bio ena me pie free ho no me buy me cotton so oso ame mazi ene ma akro magazine ma enkakra ti me pacho menfa ne say then times anyum to for ne yen shabu semi then time ko obi asori kotonyo ma ne apekakra ma na je se wo sa adom no dada me pacho enti enkakra na me dididi nsori bi achi ana nyame ye madom na me kowura asori bi mu koye full member nkasa se me somu asafunim hoping say mission by adibi wo trust mu se osom peja nipa enti na hye mitim se me kosom me sofo ne me sofo maame a ebi ankakra nyankopon be ya adom na emwa bi afiri ho aba enti me kosom wa asafunim ena asofo keto bi de me kosua adwuma nyankopon nsura no ba bia obia ode me kosua adepam na ode me kosua adepam no na sikasem meta aduane adi ene lawyer fe no na enafom ti me kopɛ cleaning adwuma ɛwɔ HFC bank na ɛwɔ adum na mete abusuaku a bank na ɛwɔ adum na mesua adwuma wɔ abrepo eti ɛda sika hɔ ne de me fro ka na makoye madwuma na mafo bi nso kɔ abrepo ɛda sika ni hɔ no na manante matotom ahomache obe nante afiri he abusuaku a na me de akokejeti a adum na makɔ pepa me pepa wi a na masan atoa mu na me de kɔ abrepo enti na ekom ne bre no na amadwuma sua na nya makɔ no ti mentimi amfokose na me gyae say ja de pam no pachan me gyae me ye fa condensed toffee ni bia ne ade still fi se me nso se de me maame ne enkwala na yaye no ewo mu se sika ni ho but odo wo ho enti obi konya 1 cedi kwa o kai se ne maame ni ne nuanom enti saa time ni nyina no so ye time a me maame nya kakra o de bebre me se me na me ne nam baby me nso me nya kakra me nso pese me mfa nko se me nso maame ni me nuanom bedidi ti na nda fom ena me kan sa asafo a me de me hu wura mu a na me som gidigidi no ensem bi sisi ye na me gyae asafo ensem bi ti se de he me pesa me ko sansem nim bebe na kakra metimi aka ne se obi yesa obeboa me o se de me sito nyom no eye ne fe se me ntimi ntwere nyom ko pesa otonyom watete se etimi to enyum free nkrofo ho ma obi no wabo enti bacha woni me di nkomo se opese wo yesa ama me na ka wo di aboa ma me nso metimi apie enti me pacha okohu me sofo ma me esanse ohun se me ben me sofo ma me kakra enti okohu no mani je esanse na empire ma bo ache se me pe boafo ma tro nyom bebre gudem fiti primary school pachan na se obi be so se all boa no na nda from sister da na mete sa asem no mani je mi kofie na mi su da nyame asese rade me da wase obie kwa no nyankopon aya ade ama obi ebiso me mu na se na enye enu anu no mi kodru fie na me sofo keto aba akofre me ka kire me se enkomo na akodru mommy ho ne de forget emfa na mi nhunu suban bi sa o me maame ne ho danti me de
man fan asem and I made me fan is I say a bebaso. Tidaku bina a yasem no crescent me soften our frame say. Mati se ni paso me si so beboa na say ne papa mu anko beboa no to folk winning na ke enko ye wo ba ko free na we hu se onfa be ma da samre no opese wo de wo ye na ade opese wo de wo ye na ade na na ya mpase sa abre na onfa be ma da samre no na me di ade no wo de wo ye bacho se Ghana fo agene bi e we ntim sem se sikani bia afa baby anasikani bia agi sikaduro ninti na emse sana no opese wo kire so opese wo de meye na ade nti waka kire ni se onjai me sofo ne ka sana na me kai asem asofo ketu an ka kire me na hu se enti sa eyen hihye bi opese wo kato mitim na me mi twa akiri keke enti esoma me kosofo no me koso mi twa so fi se mi hu se omboame eti ehɔ no sof maame ne koya kwansidie ma me ba twan bo wishida tugui amba so ena me de ensam ni ye bebri ase ama me forso se nipa ne mboame ena me sofo nso si kwanti ma me ne me sofo problem ma me ne me boafo ne problem na de anim go asesam bi bam nti na wo se me jaya sorry no na me sade me tishim na me kɔhwɛ de nyankopɔn bɛyɛ no enti me sen jaye asori a me call ye no ena obi dumfo obi de me call Sofoli pacho no mati new station bi o honoma omulodi cars no mo fa girls to say station masters ti mo board na mo lodi cars a ebeko enti se adwuma ni bi na mkonya 200 cedis a month na che se wa ko station girl batran a wo lodu car na wo true take it batran na wa bre bacho from Santasi Sofoli ho Patasia kusibe kwai sa station ho na na me ho e ho nso so akoye to say sa 200 cedis no ebetimi ateki be 6 months kwa na wo pay mbai na mai na mum na wo mu se da bia ye ma wo e di disca 15 cedis it is said the discount de wa we you say usa wo beti enkodi boss ho nti wo beti wa de na mum de bo so me so a wo di beji twa ho ne de e be loko 6 months nem by see nyame ya adom na driver ni bi me off day driver ni ne ka kire me say oni meta na menda si me nema meti nya wadi bi pen fa try meti ataka ho fa try ani asanta mana di meti na ma meti na ma so sa me ka ne say ye ya na ewo mu ne de me hu se ne bi wo mu okay na eni wo kakra na ne wo mu so yes o pepe ni wo firi wani so wo de ani eden beye isanze wanya den na obedi tinam lodu ko he pacho Santasi Patasi ko twitire and esa ne mo be pai pai bi ma mintie because o meti die be fe pacho say na station on yellow dimma na ye de ko Santasi Patasi ko twitire na unless obi asi no ape obi asi okay ba u free kochi ho na ba de and Sofoli na now they assisa na enye easy fi se obi kwa ho be froka na ono onfa ho se wo yo ba usa ana bibia de o expect se be manye on peja na nema ne ade no o expect se won so ye adimu atem didie ne nema bebre o manya anche na ye me off this na na me dey now off this no wa anya anche obi didi watempen ma na ye o ya me pa try ade ba ne say o be froka no na o betina front ena osimi mbie ma no na bie na mi mbie ma no na wo se bia ma mi bie ma me no na wo adwuma na aye no nim adwuma wo ya na bie do ne ma me na me de maintenance na o use word bi ka me pese mechanic and be ya ena me de me see na me bie ma ni sa me hwe ni din me re ho e de but me ne de at least me kodura mate ni musika no kwa na so chen no station honan kasa because okay mate ni musika no na eso where you bra you ko dwumadie we ni ahyehye na wuti bi sei ha na wo so odibi atretene wabrabo efri se abrabo na ye bo no enafom
ne fam da no na kura obefa ya mu se de pempi ye tai kan se sika akọ age se fa ejemu ansa no yenko computer so dwedie emra sisia Cinema no do to no oba me timi kura so wa ayo senior me dey ade adan keba product I am me ti bia me na no mu no chef dan keba product we dan extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na me sisi ni nso e me sisi o and e also no problem there senior we to see dan proke okay so wonu dan proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nya me shira come on do back friend dan keba tonic wonu ma duro mi npa na se na mtumi ni na na mtumi dan so me nye bi no no o chale me taibo pa sa no me sia dan fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yesi ma dem ho ne fifi ti asate tele boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA ade adwadie nkrato yi ato ebi ti abakose se di nu frani abaya no a man di mu ebi ni paso ya de paso No minyansem wonto mani pa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene so se FDA agi dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490. Poku na obi ayekọ baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha na na kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wo mpem na se wampedra obekọ beba no ne dansi wona nipa nim nana mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menu anom so obayisi wo ko edie nkohini ne enubina ebra donek herbal mixture ewo ho Diamond Scientific Herbal for ene de aba eye mama dro papapa bo adwuma se eyesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban busu immune system we de ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana kodom na se kumase ne oboase kwantempo no so one Abbott College ene de nimhwe na china sese obedi ho dance we de nana me dase me turu ho da ago na adiachi muda so da adiachi afeni ya sorry o ene wa man we de me dase what solve me problem ya mama papa kai we de me nyanko Donek Herbal Mixture eye memedro obi a onya mfinche du nwoto nka ho upabi ato afre 0246727677 and 0200844040 FDA agye de nkrato yetum Adi oi honey and never surprise you Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules who said that will complain with sisini kokua epe ajiwakade and no jackase pan and neck could the brain a yama money mema a yoku ni sisi ya redroke sepa Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules and my memma brand na a yemme na Edusa ya was said me bravo we sweetie me the common mama adwamo what dance ye aye juma it's a living testimony kone kwajudi what can keep yeah Edusa pray obie timinumbi I just a pin for one na woman kwada no for any the onye mfie dumi FDA age adwadie nkrato yi atom
Wei ayo bra yo ko dwumadie ye ne na Jackie na twetwe enkomo oye nwumtuni na Yakopon ho nwum na oto eno na ya nom ta afre no gospel no eno ho enwum na woto na bra bom nsem o wa bre na efiri wona ekosi sei facho me dase me bacho me wo so full line mu no sa me no so na me yare na me wo osa na me we ni Daniel pa gidigidi enti before say me jai asori na me koye enwom wo studio bi e wa be for Gospel studio me koye album senka me nyaboafo bi ananka me de ababo ntinti na me enye sika ntuaka ena me jai enwom no wo ho na engineer no nso pemasem ntino onya abotere maame senka mene na mu anaka me nyasomfu ana eja nipa kro abehwe no na me de eko enti sa engineer no na de o ka kire me se onim sofu bi obese on fa me nko ne nche enya no ho nkomo mpo na oni me die na sofu no wo akadie bi na Yakopon wo gidi se ayaresa nya me de adom sa sofu no na me yare na me tai complain gidigidi no me nko pa ayaresa wo ho no eti eno na ma me di sa man na chi e friend Mr Frank me di na chi na me de call Believers Worship Center de nei dodo na anim ne se Philadelphia no patron na me de call adom chedua patron Steven adom chedua patron me de call honom e na me kwasha ase no no mo Yesu moja ni bi papa ne nsema na me kasha adom Yakopon di animonyam se mani ba me ho so no na osa no me hunu bi me sin ne 2025 me kwa so nim 2019 be sin ne mani ba me ho so na eni Daniel na babu so me bia gidigidi eti me na me check me bo so me na che se wode wo kɔ hɔ de na nya nwom to asem me pa na nya nwom to no de me kɔ ese me nya ayaresa keke ono de na onim se nwom de ye pe producers wa abonten to no na otwegu CD so ma me na wa kire kwa asomasi ho ba be ko nipa ne se ye se nyom na nye o mejai se gospel na mfa o se sa ti me de ayare santi na de me course so no ena nyame ye madom na me ho koto me ti me ho to me no ena nyame ye madom na ka makoma se me nya nyom e ma me sofo no na fi se me hu se Yakopon na afre no na yenye ni sei wa ha na che se wo ye nyom de madum chedua me pacho sanse yade awde ko nyina no ase atu ene be ya adum nyame wa yade o ananya pacho debi ene to sa anyo no mentie pacho me dase ba kunie adum chedua me na mafrewo me di mani achini o mayi mu na mayi wo ma ohonya den na nya na me ba free se una ubeyi me maya free misery munsem me shawu se suro shene dimra ma shawo nu nyina so e mani nkobe nkumu ananifa na ntemanim na ya kronkron na obi antumi nyina wanim boni bi anso ntumi shawu so makame ontam se medi wachi da bia me ba odama komasu ti me bacho me yes anyom no engineer na ode me kwa sorry ho na ye mam wanji miska ono akwa no nim se menya ti wan ha ena bacho me de nyom engineer na de nyom ne ko asori ho ye kotwa video ni bibia asedan ka nyame se nyom ne ba abonten no eso papa nani nani che ho eto na komaso nti one faithful day bi na me wa sorry fie ho no ma na ohu me na obusa am se maame wona wa hyehyɛ nyom kama ama me saa no na already so we shira me wo asori dem wo nipam ɔte nyom no ɔsese mprempri ne ho ɛho ne ho anase wo hia sohwe bi a ensɛm a ne Nyankopɔn eka kire no eno na me de aye nyom enti ɔwonda sɛ me ye hwan a ema wo shira me enti eno na chi na ɔsan hia me wa asori fie ho na ɔka kire me sɛ wo nyom bebre wo ho na me se me pa chon ena wo se ene mema wo maame which is sofo maame mema wo maame ai aboa wo
na wa ye nyum ni na me pese me ye wo manager na me produce nyum bia baby na aye prophet adum chedua pacha na oka enyame anim ni anya me de na ufuse bese ba ko no abi pacha de na si pen nti me anya me de bia me fan sa se be fa emfa nso a me twen nyame then so asedan kenya me se besi ne 2025 ma ye enyoma ye de aba abonten eye 18 okay eno na chi na igusu ye bebre hu adwuma no me ma me nimpo na be fafo na wafre na ye nyanyom fanyom bra betu bi chere me na me ntie tie na WhatsApp wo ho me to send no tie say me fa ne se prophetess adum chedua ono NSC o manage wo me pacho an nyame hira no nyame hira no se me ko studio me twa video NSC ye dey am me to me nsafre wo be ye dey abebo na mane and ye dey na ye dey na me ma me na me kra me se me kosompa na me ma me tu kwan kakra nti ne ya na me hu no okay ti me hu na na mka twen se me kosompa no se wate na nyame adom me dia bedu he enti so far de wakosam a waka firi wo nkoda birim besi saa biri de enam krupo twedi ampon so adum chedua ne yere omasoye wo amesese wade wo ho jakefutuo bɛn na ade bɛma ɔmanfo bi afei no fiti abrabo ase empo akwansidie bi ene nam ɔmabrabo mu a ɔpɛso ɔka wano aduro anaasɛ empo wɔhyɛ wo ho akɔmfo na nampa chome dase kakra metumi akeni empempi no nipa yedu tibia bi mu aya na ye feel se nyankopon apaw yen ya na ye feel se nyankopon onim ye empo me kai se me brebi me hyedam eka se ase nyame de ma bawi ase se me mebre nti wonkume na me hu se me ko na da bia me se nyankopon se onfa nche me o de becha o esanse na me hu ni se nipa bebre di adanse ba me ne bi mba makwan mu nti adanse die no nti no nyame wonim me ti me gina me mabrabo so aka che obi a onam de eye bia mu se onkuta ni mudiem na onkoso nji ni nyankopon ndi na wontire nyankopon wanim in his own time obema ne ma ye fefefe be bru nipa no ne be ye ne ho nsenkyere ne pachan okay ya ne na Jackie na kosem enene wabesani mu no ebi kura na wode no emre kakra Jackie de anu de o baby amebure ho ye ni mate de no o ta ka yi hu anu akwa ya hwe eno so kwa akoye nso hwe foforo Jackie nyuma wahwehwai ni nyina no se 18 na wo ana album mum na 18 enyom no single no 18 dia hipa na yo de na bacho ni nyina ya mede nenso na me be my reminder ya adum nyame wa ya ade adum nyame ya ade ye fe no to ansa na abeto adum nyame ya ade na wo de ba besode na saa wonwum a metia na wose agu me aye owura nya me nko na me hwehwe wo me de kama bompa ya ma me hu sa japa wiase ne panyina ma me bi na mo me so me dwini me nwua bi a wonni awo ho me dwini me nwua bi a wo somu ana apan wo tare na awai saa anwum eye me de papa na ye nto saa anwum no ba cho me dase me hwehania otimi su ya se na oni mama ni ano me shishani a odome na wajune me hono ono de otima sintino obabua me shisha me mo ani panchai fanyinam se me su mama ni e me su wonyini ntumi kofa na nka bokesue me mo afri beri me binchen adum nyame matewo nka na maba odi anijiani aho kekabo wudin mi pinche bisaya meti asiese mi friumu eya una uya me enti sebri bitete ma o me wa wonkwa na ubetumi ayanu ye me mpai bonya dusham wo wanim same mame saso anya sanwumra ya yede owura nyame nkwa na me hwehwao obisi wa hwehwao na waje na ware obisi na wonu finhia numnie oba kusi na djuma unsensem ya ba kusi yare na dini nyacha
me so me pre kukukuku nyina me pese wu oni wo ba mfa so ama me wote wu sorry aso aba enya una mu a utanku ade na so no kwasam ni amabi antuto ya nyame suma kwantuo no enya me deda eti mama warrior show ani mo nyam da bia mama nwo mo fraso amrafa wo srowa minya die menom ne nia mese mama nya baby mfa mitinto eja mama sani ebeboa me nkoa emanemro meso na mafa ona mani ji akasenti yawo mama mpai bonya du shamo wanim me mama nsaso enya senumra ya yede adunya mie me shishao wodia uti misu yase oni mama ni ano obabua me. Okay, enwumire yemfa akonya we so na yenchia Philadelphia asore manyina na kwadwo kansa ko no ba asore no na yenchia sofo maame so ene adom chedua sanse nyame ene kasafa won so a adom kase a ewo mu etumi apie ansa na yebeto nwum last one ye dia asore no ono abopana members entrance na de na jack ya kan sanse ewiase no mu asetena no ene emu abrabo no akoye kukuru hwiase o na sede ewiase abrabo sitie no se wan tenwoma biase a abrabo no untumi enko wanim sanse ahwede kora no ede no enko enkosi kon de biada omuna samoa ovojo anche tifo ne yahwefo mo we nso ye fene say wiase mo abrabo na obrayo kon ya beda inwa ba oba ya sheni ne kum odru me bi na ofro bi na oba se ya ne chese na wakanya demwa na meme de asha mafa wade dada ntino ya awosin bi angume because mu dada ma show ma wade mu dada nti wo mo ha afi no mo pa wade akira kwan no crisis life lobito nti afi no mo de ebi shuma ho se kokose chinani ayeko na so fa onyame ya enwom na timi no o fa onyame ya we no ya na enya wanwa nti mese the voice na o boy no se ne nsem no ewowa ya won tete bi no sanfa nya foforo ko mu nsem no ewowa wa ya de enwom bi wa obi betima to wo de begina asem ba akoso aka de akowie short ya se so o tie ne nsem na enwa ba e wo de to nwom na different wa ya de nyame nhirawo ofo so ka asem bi baby ame ha me kakra ya ma reho kakra ejese obi a woni obi ntraye because obi a watima no aduane agina fofo so wo yesi ne re fi no kwaku yesi re fi no me hu sa no mani bepen ti de wo kan menye na chini wabre fo so dum bi a mo menwe sa de me se asikafo dodo na anya omu nyina de dodo na asetran na eden senkenye ohia se manka obenya wo ba bi a wa woni bi anka se be ne ntra fo so enkura bi huna mani wasikafo bi ene kwaku gare kura na no mabe huna mo me ka chofo so me se enkura bi me no kasai akura bi te mantwa baabi a sabi efie na wote no emu fe bibia wo fie ona eno ma wo fie ona no benefit ni bi ofosuo me se me ne wo kasai akoda bi eno ma yegu anadwobre no te ho a wo wurum ene no ma wo si instructions ya de ama no esese wo twitwi ansa na de achen maame no so ne ma egudem hwe moving woni hwan se wo ba akota o enti ahiafo de amane ne ehu ma me wabre because me hu bi da wo ko fie bim ekoye adwuma sata me kai pa ofosu me mo pa maame de wo sika wo de fo pa ba wa frim ofosu ye duru ho no ya ye koye adwuma sata na me sua furniture ani ko fie se ekoye adwuma ye master so ma ye ofosu obagye de se ye koye kitchen enkwan ye sisuo no ni enim se wo mo na ebedi ye busa ya omo se nkraman enkwan ofosu if you nkrama be 8 na gu kg ya chese eja wo mo aye ne na hiafo mo mfa ya nyere omo no be ya hana mama omo se na wonnim awerehosem saa time no na wo kwa adwuma sika o de to adwan de kwa eden enu ntim fante dokura wo ho na omo yi bi ma aye esa sebe enya se aboa ne nkwa na ye namfo
ɛyɛ fish ɛsoso pa na ɔmɔde ayɛ be di ɛda so no di ɛda so ne nkrama nkwan foso asɛm na yɛ nwa ba ne kan nyɛ ize na we no na yɛ ka sɛ yɛ nwa no masikafoɔ ne bi hwɛ mɛma ne ntaa nyɛ saa ɛyɛ nwa manom ɛna yɛ saa munya baabi tena na wo de onua bi wɔ kɔ onua ne nwa ba ana ne nwa ketewa ba ɔne ne te wo treat ne sɛ boy akwa foso asɛm na yɛ nwa ba na ka no ano wɔden mesi saa mmerɛ me ne wo kasa yi kurom wa mesi wo bɛkɔ fie bi mu efie ne fɛfɛɛfɛ akora bi tamantwe bi wɔte ne suo aduane na ɛsɛ sɛ yɛde ma no de ɔno brɛ ho yɛɛyɛ no yɛama ne bi yɛbɛsrɛ obi a wɔtie ne bia no usum bɔde a wɔsum kwadu na nim da ɛkɔm bɛba okay the nation's anchor awurade nhyira onipa bia na ɔne obi a kɛseɛ wɔakyia papa adom twedia nkyia no bia no makyia kɔdwom kansan lewe kɔdwom ntina menim na menhyira ɔno na ɔnyɛ ɔmo kɛseɛ yɛwɔ asɛm no aba no na ɛmpɛ sɛ yɛbɛsɛ program biaa wɔ ha because aka sɛ abrabom sɛm de obi aka na deɛ mu bi kɔ yɛkyi na wadi nkɔmmɔ na yɛ anam deɛ yɛfotuo baako pɛ nam de ma sɛ abrabɔ a yɛbɔ no ohiani a wobɛyɛ yie na wofa ahokyerɛ ɔyɛ bia wofiri poor family bia ne ho nkyerɛ no live good life no yɛka abrɛmpɔn mu fie sisi kumase ne nkran a ɔntumi mfra da na mmom wo a woyɛ hiani ba anaasɛ fie ne bie na wo sa kɔ condition ɛte sɛm na ɛsɛ awurade prepare wo nti ɛda no yɛnyina yɛnim baabi a joseph kɔwuraeɛ ɛne yɛhunu later sɛ ɔno na na ɛma ne fiefoɔ biribi di ɔmo ɔmotɔn no no a yɛhunu nea david kɔdiiɛ ɛne yɛhunu later sɛ david mmom na yɛ hempɔn a wɔsɛbo abusua ɛne ɔman nti wei kasa kyerɛ yɛ nyinaa sɛ ɛtom da bi wɔ abrabɔ no akɔ yaw mu a ma wɔne nyɛ because awie no ɛfɛ na ne fɛ bi ne yɛhu no anwummerɛ yi ɔpɔn deɛ ɔka yɛ nyinaa awie no bɛwie sɛ adom nyame ayɛ adeɛ ɛkyerɛ sɛ nea wohu no n'ani soɔ yawa wɔ kɔɔ mu no ɛna a wɔte ɔnkae biom ebia wɔ nsusu da mpo sɛ ɔno ɛbɛtumi ahan dan atenam ɛde yɛ condition bi abom na afeduru a wasɛ atua biom wɔn nsusu da so obɛnya kaa bi front atena atwa ACS ne so because ebi kura busu opie firi me da bia me ka sɛ mani fred mu sɛ papa na ma me te car front da ndi record kase ya da mani so sɛ wɔ sɛ me ko breki me pedal kuru tuka akɔ akura so fa na tena front de ne head trap man si bi mo hu sɛ ɛnɛ de ɔnso abɔ car front what you asɛm na sɛ because obi ni fi ho wo bi ndi so ba furu bi mpo na ɛbɛyɛ front a taxi and so me dra bontin obi already started that that te yanya ye bu ade pa na ukɔ akura se na taxi esimu lodu a bɛma na tena front o ba bia na obetuma tena front o kompo na nya ma wo nkɔ hɔ nkɔ pɛhwe wonim sɛ nya ɔtena bia no enti no wa fam bata na wapie nti ayɛ ne gye de ama yɛ nyina yɛ nka ya wo ne biom yɛ de ka kyerɛ ne woti yɛ nimle sɛ ɔtifie no wosu sesi a bɛpɛre ne monhyɛ ne ho nkran ɛkyina nam kwan so ɛba na abɛduru ɔno so bɛdi adanse yɛ ne gye ɛne sɛdeɛ na yɛ nyina yɛ ko akɔyɛ ne bia okay ɛno ti ɛnɛ ɔbra yɔko no yɛ ne yɛ de yɛ ho aduro ɛno ti yɛ nua ba Jackie ɛna yɛne no atwetwe nkɔmmɔ no na ansa na yɛbɛto yɛ nwemu a etwa to na Jackie anya kwai akɔto ne dwumadie so no yɛnkɔ homa so emra sisi ya 05513131 05513131 0548931931 0548931931 na yɛkɔdi abrabom nkɔmmɔ esan sɛ wo bi ho atwa ɛna eduru baabi a yɛhwɛ so adi emia yakuro ɛnti wo hwɛ abrabo a Jackie wa famu a enye easy nanso ɛnɛ ɛde na asie yankopɔn atumi agye no 05513131 05513131 0548931931 hello 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 ojina so hello 05513131 0551 hello hello 0355 4045 28 0355 4045 28 na yenko enhoma ne so enko ya asem na ya asem homa wa yo say no hello hello MC I'm a home man mame no okay hello hello good evening my jo so baby afrefre wudi
Pacho, come on, come on. Yet you. Hello? Hello? Baby, I'm free with the Katachi. O se an yet you. Come on, and Mama, Ghana is the phone movie. I have been more here for a rabbi Islam of one person and the other now for 8 years so easy. Ghana is the phone more here for the Okay, hello. Hello? Hello? Baby, I'm free with the. When you? Good evening, sir. I'm from Tony. Okay. Because I feel coffee. You. And Michelle now friend, Nana, Sako penny. But my mean, I'm able to also. Any SMP or Bekai, any put or the Ama, yea. Because it's 4 Tano, lady, Namisa can create here, they be more, yeah. It's a water one, Jesse. If you are busy, I own in Yama Bepuno. Now, Kakra Milbusa. To say, almost someone or customer, I was in Krogumi. So, I find a man on me, then I say, pass or not some muffin. Oh, what was that? No, okay. Say no, saying. Oh, hello. Hello. Good evening. My girl, so baby, I'm free from the. If I saw some penny. Some penny. You watch on better me about programs. Mammy, I don't know so now, Ginano. If I don't say. Yentio. Hello. Papa, Yentio. Good evening. My girl, so. If I saw me free Mercury. If. Kwaku, uniform. Me boss is can have a super, and then you might be a wire, the name of the pa. In the future. No, okay. Okay. I ask some more. Hello. 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 035 40 45 28. 035 40 45 28. Hello. Fozo. Yeah. Media. Ave don't gran every grain. Nana one. Akope. Na Fozo ni bibi. Just okay. Media na ma da kan ye bomo bati say so bi say wa afanya me na media coming near ma just be kasanne. Nti yede yakofo ase because Bible class say sebi the moyeni ba akonsatra na afofon pemfem ani age. Nti be papa mo na samwa de no Jesus no na mpo aso bi. Na me ana na me dwene nti na wase afanya nya kan gidi akono ma. Yede yakofo ase ne pa so ne. Na yesterday omanan poso. Also, yeah. It is some paper team. Ow. And she omanan yan kwana omanan twas my na aja achi for just in na. Dem bet na from the also afa Yesu abode bo. Mr. Joe Yadi omanan send me na to Bible man. You. Now we'll be ordered the Bible. Nyame som na from who? Nyame som na from hello. Oh, lie demi hamo. Hello? Hello? Baby, I'm free with you. Miss Free Borga. Borga. That's fine. Yentio. And I friend me. Mommy Aurelia. Mommy, dear. Aurelia. Aurelia Free Borga. Okay. Aha, Mammy no. Last time no.
Patron, that's them not touching me. Manuel, catch the Koba Jesse. Wouldn't be a team of Monasam now. No, okay. And I am now what to know. Me don't I am not. Life is dear, and a life is dear. We are in one way or the other. We definitely pass through into my men now kind of dear. No matter how life is better, I was saying Gina so. I was saying Gina was nice so. Never brabono. A show nice so. Na bia be ye fight your foot to my. Okay, your foot to at the Mayina. Okay, okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. So free is you. Pacho, now I am a friend or I am a fan. Okay. Pacho, my parents okay. Okay, and then na Jackie. Ena etwetwen abrabo mu enkomo obrayo ko edawuku de bia ena yede dwumadie ebre mu eno ene yede ehwe de tretra abrabo isan se medical kan se obi ho atwa ena yehwe edimia yakuro. Hello. 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 Mama twe ho free TV no na radio ni feed no ebam twe ho na yeni komo. Hello. 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 Baby afre. Hello. Krofo no me adwuma ma so odin o. Hello. Hello. Hello, what to make? Baby, I'm free udin. Yeah, chia, be kwa mahine na se kwa juma mi wa yentio. Hello. Yentio. Hello. What to make? Hello. Oh, MCA. Hello. Hello. Baby, I'm free udin. Drew baby ayana asifem kakra. Hello. 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 Baby, I'm free udin. Good evening, sir. Yentio. Me pacho mo kase fra kuma dan frame ojo sleepy. Mimi ba na Jackie. Ni se mo aka no. Ni ni mi. Ni me bi atwe pa. Don be mi fa se o ya fra. Di me asem so. Amanya me so pejia. Na me kase afofo ko se o mu nyina. Ntie na me asem o kan no mo tan ne sunya. Os ababodi enough. Okay, abrabo enough from hello. Hello. Baby, I'm free udin. Because if you are trying to watch it, Papa yentio. Your mother somewhere or Casa Pao or Casa Papa, because I'm not a minute. Yeah. Sir, oh, I can't know. I know. What's this? Okay. Hello, Bozo Bema. Yeah. Christ has been kind of a pump for you now. And come soon. The Yamiasi, and we are friendly, man, Patestra, Nami Quasi.
Okay, yenti ukatachi. Anyway, yeni abano na minshira no pa wona dance ya. Bodi aba be ye fusem di ama yini na. Na okushu me kapra mi hia mo me se. So hwe ba bia ne mo ye na enfisi ni pa bia ho. Efri Nyankopon nche. Kiri obi bia ho hwe ba bia mo an ko fie. Tene wote hono na wo ha obi amani bi na se udi ho agugo wo tesi wo ho a. Jadi yeni aba na ka dia hye nyina yin kran no. Ebia ne nye fie ni pa bi ne beboa. Na ebia ne Nyankopon won hyehyɛ pa bi. Ennam obi kura ebia wani na eso amana ba do kwa. Jadi wo kan me se o ka mo ba ina yin dio. Okay, hello. 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 Majo so eburu katachi baby afrefre udi. Aseda kuma adu. Okay. Ene mama. Ne ajojo kansale me. Ene tiefun na. Okay. Hello. Ya ba dati. No akome. Demo musere no kana brabo musemo no. Edi na mo medi efrem of fire. Bogo Johnson. Asino kana brabo musemo no. O kanina no te kidi na be mede. Eka ho. Esa brabo e ma o tara ye na ta. I don't think it. Ni mo ni na u ti go ga de so dia medi ka ho a. O to no dia be di ta ho pen so anya wili ni we no do so ga de so ga de bi kwa ya de. Ema no. Mestre yin ya no ya kwata anya ma me ma mpo atan betre. Dimete bata na mama yinku ngwa din sumo yeso mate ngwa din mo yana na bua yeso ya kata ye inya ni bia ya mistano taneleka. Okay, hello. Hello. Baby afrefri mame. Ajo ka sese bu akwa FM ohima. Oba pa yiti o. Ni ana sam na wo kanu. Me am to ma FM pa ni asam ketwa. To wa do fi fantana dana na hunu yawo. Wafampa omasa mafi nyami slafa no. Okay. Hello. Yes. Baby afrefre udi obapa. Mpacha makatefra chima kropo East region. No. Okay, yenti o. Acha nyami shira mo ani mo program so amasheshe. I'm going to for this hour. Then me ha. Oh. Because Christ can be interested in a more me canana. And Crama Gianni. Any pay Gianni. The good way, Gianni for when you're being the. At that the other woman may upon say. Come my area near the night will come hospital. Nipa area if I brought good to so. Yes, I won't hospital. Yeah, my word drew. Yet to me, your man will wear plastic in our town. And see the Estafone did and dear. The mood pa. The break the China Mususan. Oh, me I cry my one for my rapper. I asked him, yeah, the Kramako hospital go. And Nipa Yadia. Hey, I asked him, Messi Cromwell for a teacher man. A man, yes, I am not times, Mamma, no banner, Bemusa. No more for more than I don't know. Hello. Hello. Majo so mama baby afrefre I will tell you. You for last caller na you for friend nyina emfa ensia enti na Jackie bebobo no ho na ne nwoma dana koma so no onfa mama hwefo ene matifo nyina na ye man bye producer ya no agya ne kwai. Hello. Hello. Wahiri. Yemfa wo frɛ no enyina emfa ensi ha. Yemfa last caller. Hello. Baby afrefre with the last caller. Hello. Oh, wahiri. Enoti ene wabra yo ko dwumadie no eya brabo mu nkomo. Na medical kan chiro se ansa na be uso goduo no akodu Brazil ne de ye komade aba no na afa jem
ɛno nti abrabɔ no enye easy ɛno nti ɔbra yɛ ɔko dwumadie no yɛne na Jackie na me wra ho sɛ wawo fufu awie ya ma kobu sɛ sɛ me yire fi ɔmanfo bage wi asɛm ɔkan kwa me wra ho pa o krama yade de ne bɛkɔ hospital enipa so yade a ɛyɛ asɛm na ewi asɛ no enye easy saa o enafom Mami, de ya meba besra wo Philadelphia dako. Meba ho. Sanse adum chedua me hwe ne TV so da. Madam fo no no. Ba on do nim so madam fo no no. O ya do ya nkasa. Papa. Ono na nyame firi ne mu. No domboa afoforo bi omu ni bie. So fu bia mani tua no. O se asori sika yemfa nye sa. Na menim se wo koya account so amanyankopon wo soro de a. Mintumi enkyere na Jackie anyumtuni obrayo okudwedie ye na no na twetwen komo no na brabo mu komo wanka obi di anka ho na anyuma ase da wakoma so pa no yemfa ntu apo omanfo dodo no ana etie wo mpacho yo melase adum nyame waya ade wa mani mo nyama ba mi mu bio nyonyo na enyi nyame ni mu no Wudi wadawa shadnemu Misra makuma swasem niye Mami refra basa imeno Oti asifana wa unu memoba Wa mami akwenya biono Esuta diabetes da uno Musimi semi nyimi katenante no Papa mekai unsembi Menkwana menkoya boni bio Na niya bonis niya yanyame Niya bonis niya idese yo uo Mama nimrame usudabia Mami wiremfiwo Dabi Mabra baya fe Efrasi fife Asitina moye de Onipane ahote I just don't want to forget you and silently slip into obscurity. That's not your intention for my life. You need me to remain faithful in the season of influence. Be my reminder, Yahweh, to remember where I am coming from and who exactly I was. Mijidi sawa ini David Jara Sudiabia. Nani basu ebeka kainu ninchi. Na wa usuma sumbu sera diajino. No di na brabwa sewe ni munya medie. Ahutenti menjashi. Miseso babwa kuma sieti momimu. Na wa mami ajinia emuda. Na mami remfiu. Dabi mamenkaiwo. Mamenkaiwo da. Wa wojimeno emma mi remfiwo dabi okay enuti enyuwi so beti ase a na Jackie senyankopon wa pagya no ene dede aba ti wanhwe yi na se okoya homaso bi a anhwe ya na amwa wiase asetra ni mu abrabo Enuti odofo wo nyankopon ahye da to wonsem wo nyankopon ama wadwuma bi ayo na Jackie nwumi manenka ka wo se baabi a wo firi baaye no enne kai ho biem ase o mobi kɔbɔ wanson a wanhwe yi adom ani nhyira nyamede ama no na akofiri wonsa na ene obrayo ko dwumadie ofusu aboaje medase sanse we are very simple guy. Very, very simple. Sanse abra me nu shia ya yedi nkomo no wo se meba. Very simple. Ebinu mu a nye etwe no ne china nyame nhira wate. Won fa free adumu enkwa adumu wate. Na obebua onwuma ebebe ba no kura de. Ano beye den. Producers munya na kwa emmame. 21st ke ne ke sciatica expert of sciatica no. Eye yade bi so sisi afa osire mu na akokom na akwa akosu na eye ntrimu yade na saa sciatica no 21st kini kuto na wotumi etu ase edema wo odofo yade bibire biada ewo hwidie mu no 21st kini kese
obetu asie na wodi amawo laboratory ne scan ni fidi awudo P21st clinic will be 15 branches and ewo Ghana member ehwa overseas wone Sompa TV Sompa FM and ewo Abrosa Kromu ewo Kumase sa and oboase council quarters called Junction Domi Market and Kran Ubo 21st clinic Osuane Kranza Techimai 0540311311 0540311311 3 Eba Center du Papa wode etu kokwase 3A co capsules cocoa master orofo na 3A co capsules no eno na cocoa isro cocoa master pa orofo yenko de ko 3A co capsules bi ebebo e pa se uyamu atim usisi yade ni nyina no orofo cocoa no na ekofa sabo uja na moja firi mu ba cocoa polinaka ba dani heba misti ba apida cocoa ubenya biato 0546107107 0546107107 kitima infections de yefa ensa kitima say yade bia fa ni infections na ye nam sa yade no orofo nya se bia no oba akoda ne bema akoda nko an infections be ba so akwa hoduo pi na yetumi enya infections yi edi efri enu ntino kitima se bra na wotu ase ema ulcer na asthma na stroke na pressure fibroid na edunya kitima na wodu papa wodi etu yade ase bibidro so na wodi tu yade no ase ebu akwa methodist asonda na achiri ho ene wo one twedu akwa secondary school no na edi enhwe ni mu yamfra kitima ewo ahoma trufo we so 0246914717 0246914717 kitima Tabita clinic efro Tabita se menka nkyere wo se adie biada aye hone ho yade bia no obetu ase de ama wate eno na Tabita se menka nkyere wo na wose wuku adaya wada free prostate scan no enso onya ntwamu o dabi o wo twene Ghana manfo ho eno ntino wuku adaya wada bia free prostate scan no wa mo aduro abromiem na watumi atu aka wodofo Tabita clinic ubehu na nkran sunwane takwatakrade eho ena ubehu Tabita clinic ya de bibire bia da yemfa koda Tabita clinic abibidro so ena wodi etu yade ase home care no so eye adwuma kwanya befa so obedidi nyina no Tabita clinic enso eboa wo sa akwa ne so kama anopa no so nwumere no nan wapon adwoada kosi fiada na Tabita clinic ko ye adwuma woni branches bia orofo se ye yade nko ade yenko ho ama me ne wan se yade enipa benya so na yade kro yade a Tabita clinic ene betu ase no de ama 0260196219 0260196219 Tabita clinic Osborch Enterprise was say TV papa your friend Samsung go LG and Philips there Osborch Enterprise na TV papa wo dia ba no enya asem ketwa he wo di free you ka broach mem na ba you medical ka kire wiase mem nyina se he sa TV Osborch wo di free you ka broach mem no hotel free you na yen hwe se hotel TV no eboho no ono oni problem o ye de ensa na emia so ketua bi na mpempi hotel pano no na ya na ebre na TV no de o gina ne na so papa enunti no wo se won ton adefon emfa magana for debut enunti no wo se ye Samsung LG Philips eno na ye Ghana for TV a ebeboa ye papa enya TV bi agrada atisim gere bi na se yo debi Osborch Enterprise adwene Ghana for pa fridge papa ahodin ewomu na wo de adwane hyemu na efa freeze na efa ehura de debi nye TV fridge no na Osborch ode abadwa so American fridge pa wo say wo abu akọ twerebu akọdua JHS school no wone no na edi enhwani mu na wo ba Ashtown Dr. Mensa afamu otasi rank hwa ho na abehu Osborch Enterprise TV papa fridge papa Osborch Enterprise na mekamfo na mediama 0277788845 0277788845 eno na ye Osborch Enterprise ni mayamfre wo mo na omoma ye TV papa Apostle Dr. Amegashi wo frɛ Apostle Dr. Amegashi say yade nko na dokoro ama unipadua no wo sɔre so a orofo yenko Apostle Dr. Amegashi wo na wo ma yaduro papa orofo Apostle Dr. Amegashi wo ba Ghana ha no nanim wase da biada wo twa bosompo na ne abroche nyina da na duro no nyina ahyeta wa wodi tu yade wo so fosu abo enka yade bia nemom se wo ankasa hu so yade dia Apostle Dr. Amegashi kuma se wo ne old police station no
ɛna edi nhwani mu ɛwɔ makro afam ho a 0547 044307 0547 044307 ɛyɛ apostle Dr. Amegashin Krambe hu no takrade so ube hu no ɔrɔfo yɛ kɔ Diamond Scientific and Alternative Medicine Hospital ɛhɔ ɛna yɛ duru yi na edupa papa a wɔde abadwa so ɛyɛ Doneke ba mesa ɛyɛ me vitality ɛyɛ mɛmɛ duru pa ɔrɔfo yɛn kɔ ne yɛn kɔ pɛ Doneke ni binom o na wɔbɛgyinagyina so se pɛmɛ na wɔtumi adi nkɔmɔ papapa ɛwɔ mpa so pa ɔmanfoɔ dodoɔ no na Doneke no wɔdi ho adanse ɔrɔfo sɛ wɔankɔpɛ Doneke ni bi antra yɛn hwɛ ɔrɔfo weekends bi si wɔn ni bɛgu ase gel 3 points wate 3 points ni betumi akɔ so de Doneke ba mr ene betumi abo Kumase baabi eto nuro tu nuro ubenya biato sunwane enkran Okashi drug lane ubenya biato dunkwa no fe ubenya biato ho rofo yenkoto Doneke ba mr ni bi ebeboa ye papa 0246727677 ye Doneke do papa wodi abadwa so na me kamfo na me de amount ene anwumri kama pa enye asem keto si win big with mega cash lucky boss odofo sa mega cash lucky boss no kwantia na emusuo nanso so no enye moja na yekwa akotwa o eno na amanfo no a amombotom ayede na nsanya mene wo kasai wo se da star 426 6 hash star 426 6 hash odofo obema prompt messages hye 50 pesos kura utwa ubetimi edisika kese pa wose mega cash lucky boss wose win big and live large na nyoma entumi enko so krede yakwa akoyanim yanim ten ena yekro de wo ba no ono so enam kwan so a wo ba abetrasen na ewiasi mu ensensem no enye ne ene bi fitiase o da bi o asisi sam no ankasa ekoso po no ekoso enu tementeme ho ase badea na ewo se wode beda sompa sempenipa efrisa yen enna yaye hu kontonkurowi ye da mansan komu a yetimi esre obra abrefo yaye hu kwanche dunsini ya asem o ya asem kase papa panipa memo akwaba ben afidie no kakra mame udin de say yakubu frihin na baye yakubu o bible mu ana yakubu o wiase Yakubu o wiase okay Yakubu ba ko e wo bible mu na wudi wo bible mu am yesisi usa seja ekeni pastor ufiri hin na baye bo wa ko sem ne sin ade abeda so mpa sem penipa we dey ma seminar say last year January and free Dubai buy me buy na me say me be the holidays kakana masako back na se ko ba say nya offer bi a chain Dubai dia na bi be na me eduma na ma fasa offer no se me nya so na masako back and me nya offer bi a oh we sister be traveling to V traveling to the from say V traveling to V yeah e wo fa he no more age more PO asawasi PO hey no more asawasi PO swasi pay wo ha yeah no more what's your friend one say V traveling I show yenti o so me ko ho eno mu ko din komo me no mu di kono mu say more Singapore no offer no warehouse and a clinic offer no 170 million a month na baby na me so me age more Dubai na me 150 na me age more hotel na just say Dubai na kwa kama che Singapore no Singapore no enim chen Dubai okay yeah so me sa offer no I'm just exactly Singapore dey na I'm first offer no now charges ni na 350 million work as over 300 million that was fiscal cash and OG from then or charging me 10 million registration or more amoko jam like on the workers now or more airport on no one workers on no go airport no mojo 1000 and over office on so mojo 500 on be 350 million so you could do okay say your cost Singapore no that was Friday in 2 year Friday no must say Monday pepe made a message massive and we na ye kare kase first we employment sana say be obi employee no de oba ono na be den wa be show airport because we are ho kroni so direct employment I mean no so no be de be show airport and wo nim bibia amfa we no so me ko do airport no
obi amehia ukoduru Singapore airport obi amehia na chese sika utua no eso abamfo so de wakoduru kuro nim Singapore ya twem sesi anam ni togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin Dahomey entwetwe enkomo emra sisi habaduro kura de yitogbe ahaban keke o sunsun bi pamontentan bi chechero brabo no hunu so beye tawodo yitogbe ahaban keke yene togbe entwetwe enkomo emra sisi panipa memo akwaba no for sure be mama josu bibia bokode adom togbe aso yete sei aso ye de sise de nani abere to omo ho nyina ni abere to wa wo maaye no na chese bibi ha wani mere ti aso ye boko okay ai nipa omo bu fa so ho ne on senkyere ne ekoso ho no e wo togbe aso ye no ano chese de wako ene wako yentio togbe si mfa ncha kese efri na so ye mo bibiara na akakuma akakakra bi na ne dwumadi ne wodi no wodi abawieye na ono so aba beso me mu na watoa so atogwe ba ebe life no no oba se ya na de oya wie ne da obo se togwa betra ha no so kasa wi anadwe na nkasa se wo ka ana oni ka agwa san kamene wa bibi da so a faka eneko twen togwe ewo na so ye fo so na ebe ka asema fa o mo sunsun ne wo mo da edi ni penya papa togwe se sa no mana ne men kasa nche nipa obi bia so ye be ma so ye oba na sunsun obeda ade be che na hu nyina sei obi se ono de sa no mana ba ne ho so a ansa na obe sore no na ofosu na ne hu nam nyina sei abra ono nko aneda edi ni penya sei nipa brabo ofoso na woni di so obi wa na anu abrante bi oso onde woteka mu kura na obi ne da e wo sunsun ebi dia no den na sa sunsun no se wan kotogwa so ya oboa anu den ofoso se obe break pa no anu den na kaden na chiwade wotogwa aba keke oba wa wade a wokọ no ene ma bebre wa wade ase a ofoso ubusan se ye den wa wade agu a asem obeka na se mi fie mabrabo meda na sunsun bi mabeda ampa obi fa ne no ma me no kase obi afa say easy because unim sunsun no obi obaba bi ebebusa ne bia wo sunsun mu na no de ofili chance oni ni krote wo ano ni kroda etu ebi ma fa ne no ma but no ma bi a ehye no a enkoyie no kan hu say sa de no bomodin akotogu aba keke na so ye ade ekoso nipa bra boma enkoyie obi nkoa kwaje visa ono nkoa duro ya de ama nipa bebre ono nkoa duro ya rufisu no anya kwa unim pefe ene wo bu ha wo kana sema kire wa na wo fere obi wa wo be kana sema kire wa na wo suro da bi o time ewo mu ide nya time ese wo kana sema kire obi a 7 prejudice na wo kọ atu anoma obi ese wo fere o de wona ne nama na ware prom na wo kọ a wo ba oda ne ka mu a 7 ni kunu ajeje ne so no mesi busa ba bia ono na bi wono so bisa ba bi okoye etwego aba keka ho amenne afa ne ntoma pa afra ene obi to de ye kan sebe ne no ma bia wo ye bia wo mani sika se de na hye obi wo ho a ne no ma ono nko mba akofa ono nko du customer ye ni age ne no ma ni nyina ye honhom a eni ni pate a honhom bone ya ye mfo ye ni hu anu sister bi wo kana sem o shusa o shu onyinsanya ko 5 months ko ni 6 no na nyinsa na besene ko asai dipa bebre wo wiase a nye sa na nyame bo mo sesebe o mo ba wiase nko mo mawu dabi asase so ha no eno ma ni edi ese na no den eno ntitogwe se ye yini nyankopon firi ho ni ye doctors firi ho a ade ye hunhun masem no togwe se fabra na so ye entra on ka se bibi ni wiase ene kasa bebre ho no ma ene nipa bebre kasa asem no bibi ni wiase o me kwa ha anye ye me kwa anye me no mfa masem firi nko wonso honto wonso ye mensem na mpanifo se trente ya ye nya kyeswa enu nti ba bia ukọ ya mo na ntra ho abuso wa sa ya friends sa ai honhom nsam ne de sa wa dwen se obetra fa ko a won ba wiwa kopimta ma de on betetew enti entra wo kwa wo de tuanamo keke tuanamo kotogu aba keke so ye
na obi busa se togo haba keke de bi obetra because dia na eche na chiri kwan no de bia redway sompa sempenipa ekwa chiri pa se no hwe yenwa ba ye obetra be bia nipa bi frefre ya na che se dumre bi a nya na nipa bi nyam na omo nyam ni de down be nyam no hwe be bia bi fre efri eba eno ti na de bia di togo haba keke na chiri kwan atudwa togo haba keke e wo bomfa afijase kwantempon so bomfa fijase heye hayai mesraw bomfa ne doso eno ti na de bia yetimu kire o se me se eye fijase kwantempon so kuro bi wo ye fre ne bomfa na de atie nie utra ufaka na wo se wo kwa afijase ka na de afijase ka wo badu kuro bi ye fre ho asotwa ye fre ne sai echa ho krom wo fre echa ho krom na wo kwa asotwe tie nie pa enkofa ba bia na no maami bi yira kosi ye fre asante achi bomfa eye me ya pa enye ho ufiri asotwe a na wo ko bomfa bomfa so besi hospital junction kache mate ni no so besi hospital junction uduru ho no mo a togwe be ma ne nkura na ba befa wo mmere kura udi free junction wo ko togwe fie wo mmere na de number no so betudwa togwe number doso enti wanti man fa kura famienu ana ba ko de fatu trim ne number bi abefa bi abefa ofoso emese anadwi ye kasase ye wo mu anadwi obi ho a wote saase no mabre anadwo okuta ne ka anadwi otimi kotogo abageke ye adwuma anadwi na onye obi a oda papa no na spirit ekuta no ode ye adwuma no boni nim obi wo se me ko ba bi na ye ma wa hwe na spirit na anadwi me da no obeda me kase me na me boa wo da bi entesa da bi togwe se wo ba ne no ma wo de ba ye zra no mama wan kase oba chrechew na wa koto aba wa koto bra because ne nipa bu awukwa yebebu se gyen na nso ade no huwe togwe sebra na so ye oba no no trase asema ode ba ohwem no hwe sebe oni nananom kasa togwe me ka cho na mo ati asese togwe ne papa ene de sa dom na chede no e ma ne ba no togwe papa wo be henren something togwe ne ye ka chire ono no de adom na because akokọ obe ne maame no e no wi abebesre anu tutogo on kasa kwa kuno omo a wo mu akiri omo hwehwe togo e me say wa akiri no so hwehwe togo e de number ntudwa wo de oba na sa so wo nkwa a wo benya baabi adama woto e wo togo aso ye kwatrekwa so obema ntoma tuni nya baabi a obekwa a se bo beba no stranded na jejafa na otongo dabi togo baabi obema wada se so wo baabi ne se kwa wa ye de number ntudwa papa nse frɛ no wo frɛ no no ben hyehyɛ wo betu ne car aba because ade bi okwa ne wo fie ho togo duru ho a eno ma nyina dwane kwaku maame no ode na dance die ebe to wanim no adanse die no maame no the problem nyina ne se ne ma nyina ya kɔrensafo maame no ne ma ne ohu omo a emma o be ma o omu nyina ya kɔrensafo na maame nim se sebe ade ne start no na onim se no ma bi e de ebe sesa but nipa no omu nyina no ne no ma ye de ye ba maame ne se wode nsa bone ye ma na maame ni so se me nko me ba wiase ba ye da me nko me ma enim nyamfo a sebe ma bro mo nya se kɔrensafo a omu nim ho nwuma bi e wo wiase bi omu nim ade bi omu nim nenso ma ye kɔrensafo no fo so se wo rensa adwuma ba de be fa ya semo ko togwa so e togwa se maame nka sam nkyerɛw o mani amanta mo mo eno ma ede asi o mo ye me ensa enya de o metima jaida eje saha eya haban yo haban no kyerɛ maame no emmom togwa se on do obeka kyerɛw se wo pɛ so hu ni o ye wo a ya nko ye wrong nko twa wrong meet bi se enne nipa bebre abobɔ nkrofo bi be ye nya wo mo de o ye on the part wo togwa se o ba maka twa sa na no wura mu ado wachi ni wura mu wura togwa so de wachi ni wura mu fo wani wura mu da so de wani wura mu na ye change fo na de wani wura mu a wani be fira enne na ma me hu se bibi wo baabi enti togwa se ono ba no wakyerɛ wo se dan wei se wo pɛ se hu de ho ye wo a wura dan we mu wo kwa de ho de me nka ne ha de wo de mo de mo kwa wa be hu de wo ye ono so fo so abodwe na ye wo be hu se wo mra sama na ye wo be hu na emmom on kan kyerɛ wo se santokwa na nya wo kon na wo kofie a wo ni nipa na kokko because wo ye sa no no so miem togwe se gya santokwa no e ma ono tobe awade na asai utwon ayento ade bi a wo ye bia na enye ye bia no ofo so wodim se wadi first pa ene obi ne bako school oni homa ya yi na yi no homa na firi netim kwaku boys no a omo ba ya omo kan se omo papa ewu omo ntia ase na no kosi sei sa enkwada ne ba ye no on papa no he ma menka se do fosu enne me ka sa ase ma chiro bi se nye wuo bia na enya menkra bia
ewuo bi wa wotu mu owerem ena ye kan nipa na ya ba wiasofo so je se ye ni ate o enti akoda bi wo ho a ni papa wu ana ne maami wo timi gina manchwa gina ba bi suso se no me maami wa wu ana papa wa enye kwa se papa no ni nwa ba ne kun o ka kire nkola no ni nwa ba ene kun papa no na ni nyina gina se papa no ye se asante de obema enka asante japade ho papa nso wonte ase se ye nyina na ye maami ne ye papa wo ye tuso wa japade a magibi kiki edru me bia ye tu nipa fo a e wo honam ani amonte ase o kiki aba na mo de bo papa ne kwaji tenkura ne tu anama ko togo no mo ka chere na mmom maame no so ye sa no ene ofo so ba men ka se mi kire ye hwe mo jangu mo je di be mo hwe egu awo kesi o e chese on ko togo ho me se ko nya ba bia wo ko ye dia no be ka na enso yentimi nye unless se togo se chese wo ba na do wasem no wansa amabiem ene nipa bebre wo mo ko a omo so omo se ye free enti wo ko a sabi oka onim se me ba nim se ye free ma men ka se mcho ha ye ti aye ka se sabi we wadwen se me mete ya me togo ka samafo togo tuaka enti we wadwen se odon sapa na eko na se sabi wo ko akosira me se o ye nye ne sa wo ko aboa ho anye bia togo no sabi enye wo usika na ode ko no obebu emu ade na ode ko se be ye no ade adanse amatogwe ofo so fa togwe number no ntudwa na bia no be 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 32 0244 50 32 togba habakeke ne number nko an anya bia fa ba kwa na mienu me se wona mabomoden togwe se ko asori ono de nyankopon di onka se sebe onfa ono togo obacha wo se on beg o se bra ne ho na mmom do betie su betie wa wuntie de enye na sem wo se be fa na danfo keke togwe habakeke me se wo bomfa afija se kwantempon no so me se wo firi acha okrum na wo kwa asotwe fira asotwe a na wo ko bomfa se jiga kura ne se wo se wani abre a wo be fa fo wo ba kodu enti bomoden na obi a wo tie me wo to ento sunsun bi ne wo beda enoma bi a wo bia wo ma 7 predwasa empre wo prade hu ade ye wo dia pa obi jefru nsem me se kotogwe habakeke so ye nyame ya adoma ofosu ejuada nyame ya adoma bi na togwe no mo ye nesi ono abu ni ha life so hu ni ha life so na kwanche ne ya che no bomodin kotogwe habakeke nyame adoma ejuada ye be senhia ye che obibi okay ye beda togwe habakeke ase azegbelegbo so kalu kagoka from Benin Dahomey togwe habakeke no papa no very simple very simple na okwa otenanim ene wo kasa yi papa se sunsumu asem togwe abakeke orofo uniform Ghana ha enye yi debi togwe abakeke orofo yenko travel to isi no du bia medan wa matogwe itimi chiri fita ne a chiri tuntum na ayefe eti wo se travel to no mo fa he omo PO aswasi PO uso mu din no de say V travel to V Etwodu kodu Singapore no obi amama mehia wokwai obi ambehia me ina koye den o de obi na mama me say me friend nipa ba family or airport I be friend nipa nso ni Singapore kwa nipa no Tanzania ono nipa na ono special nka o be family on need Singapore on ko Tanzania so me friend nipa nka tell me say me for taxi was Singapore on airport on enko efesa hotel bi enko twen ho ba an fata e fata taxi no ko e ko duru wonu so me twen na wamba so me free agent nka chen say sa tam na sika bi ani wa de beda hotel ye be duru wonu no ono e high hotel no to for 3 days wo kwa akodem yeah for 3 days was say you do was say ko e asolejma cleaning sinye cleaner was say asol omo ya we omam ke me ya FS asofo oni ni kunu ina omo ya Nigeria for so you could do on na say o ye cleaning pe cleaning na o me warehouse ojuma enti you go do on no afi me friend woman na onu na di number ma ba me friend na minya no me ko me nhie woman bia o me friend bia minya no
ama 3 days na oje sa eyi no eso ye me hu obia ya na wuntimi mpia bonten fa antim hwim wo Singapore nkope ba bi ntra de untimi ye ne service o de visit visa na ba oni nam hon ma police bet me be say ahanso like unye citizen so obisa we krata unya mana wo problem na say dey so na wo say e pv hotel hon na alan fa friend kan say woman ni anteninka so was akoti guest house e bi o hon o sa mo friend guest house e hon o je no for 4 days for 1 week you know that first night na ya woman ni kasa ya nka chen say asimesi na say agent no we na kasa ye mbe o mbe page ma ano so need me bia o asima agent onko na akọ ye mini madam fu bi ba ono no ofiri mu jame e wo Singapore ho yeah because echi no side e free Singapore ho agent na ka che woman ka say we need me bia de man no ana me friend ka say woman so need me bia nti me ye de once am from the Ghana back because Singapore dem ka say me ba tie say wadam fo no we madam fo no kakre ofi to no ba ye no a ono no ye fa ofe ne papa ka che tin papa ye eyi ni firi ode no ko be fufuro as I'm talking to you ni be bi o to no we ni issue ni bio tika utisi kroma tia ushia Ghana ni bia me shia Ghana ni e ba sa ne me tisi kroma shia Ghana but do mo ka se kroma no na setina no so one for direct employment and ba kroma no ma so we paid ma on editing so e ba sa no ka se sa aban sa from Ghana back because minti men na ten no sa and also wo agent bi o broni bi o Malaysia our made ma on wa with agent like on pay for the man or Malaysia ma on need ma enti o person o me ko Malaysia me ma da fam say Malaysia de me pay kruno catch and place me pay o dey bi was about Ghana abla onya hwede e and the mama fa unko not even said no Malaysian boy ma bibini working permit on onim we aware say ma bibini but member Ghana na mesa be jim sika e won ho no e ha no se be sa we piem ti ko akwa dey Malaysia and them could do Malaysian so said man no ka say warehouse and a clinic e bie nu esi e tu sa ko Malaysia ho yeah obie nu esi sa tam wadam fo de no atitim kokora mini na ko e from there na Malaysian madam Africa say God be I could do Malaysia me say the house city no very poor baby na eda e ho nye kama nche Ghana hey baby na eda baby ye dwale say na city esi nso no gu eyinim asemo mo ye say swimming pool ana nso no gum oba gina be ma gina oba gina be ma gina na mo twa mo hia oba gina he o gina ha na be ma so gina nche mo awro mo ho man the Asia from the to mabo mu na be ma o etu odwade ahu bibia obi agina obi anfo obi a no obi adwale o se nso ni sa no do go o se so no ba gina nche no odware bibia na ye de da o dem nkroni nam dem wo say ho un say India for any sa Bangladesh no o ma setina no edin like omundi omuni to no omutia ana ye ma bibi ni working permit untimi pia bonten basa me ko Malaysia mintimi yi e chen free me ti say 9 months mintimi ye o tra ho say 9 months wa nya dwuma anya da e san say e ko duru ho na won fa de edwuma na o say we wan ye say edwuma na ma me anu ga sa je sa from Ghana back o say minche net o say na me ye say kaka o me say me twa ticket na me ba nko bisa no from Malaysia to Ghana you need direct flight o a hon boy team eti e ko ba san de na akwantu afono yeah of course adware ni nti ana se na unya aduane ni obi a wata Malaysia be ka wa sitan e very poor na ba bia mu dware na honko an ye dware e honko an dware say e bia nipa egu honum nipa e ko be 1000 ye ni say e bia odwa e ni o de bi e say yi na ya kan sa aden kakra kana mabo ato o sei no ene nso ni na egu na da na memma nware ha na ma nware na sa anom ye no illegal anom ye no sa area mo unze say one fa apart from maybe a school ni na oba o say oba be sua dia different but oba say bi ni so be work eduma ye mfa ma etimo no nkofo ndo mu underground no mu do mu ye eduma enti eduma ko e na ye mesi eduma etimi ba sa na mi hu say
ono na edwuma na opɛ man one page man na man na say me back to Ghana na say Messi adwuma akonya ye no wo ye no benfie miensa bia ka wonya sika mu odu emesere fa hanko ba bia untimi o ye no kwa usuru o da kwa na usuru o da dem kwa police team bus scatter be chill ye chiwa ye do ko ana omudo ko a Dubai da kam say o chiw 2 ma o ma chiwa so be 2 months bi no market so edu aba Ghana by honum no so ye chiw do ko a say 20 years no be dina so bia am you a udim omo no munye ne say ya chiwa tum ebia o twebe kakranti o ma abramu yi o de bi omo chiwa ma chiw Okoye ne chi obi ma hu si achi obi amokas we omutimi de besi o si no mo twi ni pogum India for Bangladesh no mo twi omugum sa time a wo ko ho no amoka no ebe chi nipa ni bi ma hu na Ghana fo wu mana Ghana fo omoka twi se de wo ka no Ghana fo mpa ebi no se o ko no unya we me tu kwa 90 nim se Malaysia no ka so de me kwa kamen ko Dubai we nim che Malaysia bebre kamen ko bon but obi a woni mu no obaka no se odo ko Malaysia obako but me no ma ko Dubai etimi nim se Dubai no nim che Malaysia nzika o so che Malaysia ko ne fe che Malaysia oh ana Singapore no a me ko no eno no we nim che Dubai nzika se mo so eno na dada wo no tina je se wo ankasa no pre sacre na eje pri moto tina ka akope ka sanity tika no na ade ko pri mo Malaysia no sa obra na eboko enim ekom de oda ku bi ma ne ye wo yapa bebre evise me call on eviane ani ultimate top bread echichire de to ade be chi na o ma fakọ o ma tetiri oba na edin just ehwa ani bako tina ye no yare ani bako tam no ho no afi e ba san ka che agent say 100 Ghana so ebia scano ana me so kra na odi mako be fufura okay enuti no fa me bra Ghana na sika no na abaji bia soso na ne beko ba bia ye kama bia ton wo paabo na de atu atemfaso ewo so a bia ton wo paabo na de atu atemfaso ewo so a yemfre ewo ahoma ewe eso 0242133577 0242133577 Dueman Peters and Dueman Ginger Liquor and I make comfort na mede ama ene enwumre orofo Ghana for agibia bia tumu na sabia no eji Ghana for papa san se omo de Ghana weda no ene ye yenti se obubobi utwetwa bia ekopa orofo se ya ponto ni abadi to no pa de a na da bi truso no na dem almost re na mi ntuso mamonnom na ha de bi eye klobie na me kamfo nam de ama ene klobie no se ehye fridge no ho ate atesu a enya asem keto akora orofo yenko pebi na yemfa enye ya yi ni wate efeso obi ani wa hono gari de aye yi de bia da bi age se klobie kese no last size na dantem no ho na kan no so ewo ho bia enu ane klobo uni fie du nwotwe efo asem koso obapefo efo asem enkoso yenko pebi ani bi na yemfa enye ya dwuma ne bia ani bia de enua ene klobo producer mesusu se apawa we yenyinto nchen kakra nyame ya adom ochina na yentoa so sense ye bre no ye bo na ye hwiri na yetumi akoye nim ye ko computer so dwedie emna sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no
sciatica and stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika dwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mine bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi, Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Humacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial star 426 star 6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 star 6 hash is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via star 899 star 9 hash. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Your friend Dr. Lawson, CEO of Lawson Herbal Center. Mr. Ghana for a bosse medensa bebe dwaso. And some the bebe dwaso a Lawson Dire Bitters. Me part I have for saying and send ACT. Sa Lawson Dire Bitters. Me share aduma chedia obo ade ade asega ade ache Ghana for. Ye hwe nubna. Ye hwe nkohini. Ye hwe enhabanwa. A obo ade ade ache ye. Na chese Ghana Nyankopon etoye. Ye hwe dubra bi te se koko aman. Koko aman nikita Dr. Lawson. Koko aman eye dua Nyankopon enum se Ghana ha ye discharge ni ane pa. Ana sa start ni ane ye die no. Hwesunsuaso bone a ede pre Ghana fo. Sa we obi ata discharge ye duane a hwewani etimbeda wani so. Na wani enkekawa aba wani so. Senkekawa na eba wani so a etimi affect o site ana wani no entimi hunu ade yi. Koko amai ba umojam ana woni paduam a amamai bia do so wuntim wo kase wo dompem a o se ede oyaw ebrew no koko amai Nyankopon de abedom ye sanyi sa amamai ni nyina free entimi mu na wade ho yaw bia eni ho biem opo ade Nyankopon ene de adom ye eto ye first tete no ye sabio tete na kebeka se de edunsini enu tena mafra amamre entoma ese kente hwede gugu mensan
me twi Ghana for adwin akọ amamere eso because amamere ne amane de yento nkone yehwe adura etoso bim yehwe moringa me ka moringa dodo na ni moringa adwuma eye ni hi ye aduro na pena eye aduro na pa no kura san ye aduro ye ka yare ahoto a edua ye fe no moringa etime esa na chese Ghana o se de ho ahwa ye ho enuro na edoso ye edua etwato mahogany na mahogany de metene so ana ma sorry because ekuni so mahogany a ye woni ba ene ye woni bema ye tumi ni ahode nuru a yakopon de ase edua fe no mahogany mahogany eye dura eye mojaduro esa ena ne moja mahogany ekum kuda ekura about swat ya obi a woni padua na kwae ne mu ekuro bi a woni padua na kwae ne mu na mahogany na adwuma eno no etidie fe ne mahogany no mese Ghana fo se wo mahogany a sali tudua no because edua yakopon agita so e de ama Ghana fo enti saa suahu a menya ewo saa enubren enkohini eniaba ete se nufotini eno na ehye mi nkura ema me de hye Ghana fo ebose se yakopon e de saa no ma wo mu nyina do yen Ghana fo dia o se metimi keka ni nyina bo na me de alcohol kakra efra na me de yensa ebedum Ghana entina ema me de ensa we ebe dwaso me Dr. Lawson mesha Ghana for epose se wodi ye program bia wani mu ase da ensa ene se wonoma ebetimi apoa se nije na apa obenya se areho na aba ebetimi acheche ore na etimi ama wa hotoso esu peye so yo bia wonum nsa nko ade a ensa wonoma amamre kwaso ebetimi apoa eye Lawson Dire Peters sene sanicity we eye Dr. Lawson mensano Dire Peters ni bi pe Lawson Dire Peters eno nsa eye amamre nsa mami nche kakra na hwefo hu se me Dr. Lawson mafa taste come on, Papa. Dire Peters. Dire Peters. Dire Peters. Lawson Dire Peters. Nana Senye. You qualified G. All networks. Okay. Aha na asempeni padwumadie no yedi besi. Ofosu abuaje. Mene ma pamfo ya kram ye ko long time.